Yesu ashimwe, ndabashuje mwese abakunzi ba Habonayo TV online. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Umutesi Malkia, ntuye Tanzania. Ndashima Imana yangiriye neza ikampa agakiza. Bene data, mfite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mbagezeho. Ubu butumwa ni ubwerekeye covid19. Ubu butumwa mbuhabwa hari nijoro, nari ndyamye numva umuntu arampamagaye arambwira ngo ngwino hari icyo nshaka kukwereka. Ndagenda anyereka ukuboko k'umuntu. Uko kuboko kwari guhereye hano hejuru ku rutugu kumanuka kugeza ku nkokora. Mbona haje ibiganza by'umuntu. Uwo muntu yari amaboko nawe agaragara, afite urushinge atera muri kwa kuboko. Amaze gutera muri kwa kuboko mbona hiyanditseho 666. Hamaze kwiyandikaho 666, komeza kureba. Wa muntu arambwira ngo komeza witegereze kuko aricyo cyakuzanye, aricyo naguhamagariye kugira ngo nkwereke. Hashize nk'umunota umwe cyangwa amasegonda, mbona ya mibare irisibye ntiyongera kugaragara. Arambaza ngo ibi nkweretse urabisobanukiwe? Ndambwira nti oya. Arambwira ngo umuntu wese bateye urwo rukingo rwa covid, muri we hiyandika 666, ariko ntago ashobora kuyibona, nta n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuyibona. Cyakora umunsi ya 666 yaje original yanditse muri Bibiliya, ntabwo azashobora kuyakana yaramaze kwikingiza uru rukingo. Ansobanura ko umuntu uwo ari we wese wamaze kwikingiza urukingo rwa covid, ntabwo azigera yanga ko bamutera ya 666 yanditse muri Bibiliya. Ndangije arambwira ngo rero igitumye nkwereka bino bintu ni ukugira ngo ntuzikingize na rimwe. Ntuzigere wikingiza, kandi nubona n'umuntu uwo ari we wese wabibwira akakumva, uzabimubwire. Umuntu wese wumva akunda ubuzima bwe ntaziteze urushinge rw'urucanjo. Ndambwira sawa, nzagerageza mbibwire abazanyumva bose. Ubwo rero inzozi naho zarangiriye, iryo yerekwa naho ryarangiriye, birangira gutyo. Ariko icyo nakubwira mwene data ni uko Kristo yambujije kwikingiza urukingo rwa covid, kubera ko nindwikingiza bizaba ari ibibazo. Nawe mwene data umva ubu butumwa, ndakwinginze ntuzigere wikingiza, kuko niwikingiza ntabwo bizaba ari byiza, kandi Imana yakuburiye ikakubuza ukabyumva. Ihangane nubwo waca mu bihe bikomeye, nubwo waca mu bihe bigoye, nubwo byagusaba gutakaza akazi kawe, ihangane, komera ku ijambo ry'Imana. Ntuzigere wemera ko bagukingiza urwo rukingo, ntuzigere wemera ko bagutera urukingo rwa covid19, kuko urwo rukingo nta mahoro na make arurimo, nta mahoro na make arurimo. Naba no kwemera ugapfira muri Kristo, aho kugira ngo bagutere urwo rukingo uzarimbuke. Ngusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo niwumva ubu butumwa, Imana yo mu ijuru ibane nawe kandi igufashe. Ntuzigere wemera ko bagutera urwo rukingo. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mwumvishije ubutumwa, ni mu izina rya Yesu. Amen.